naon euy. Kowet marek ngalanilah yang beli luput cenah. Aduh, seberapa bulan kadenya? Tila teh geus tahun baru apa memeh nih kah? Memeh. Berarti 4 bulanan udah. Memehnya. Heeh. Itu nah we dia di buruan si Alan. Bah itu nadi dia, jongjon dia. Oh, keur panen euy. Keur panen. Semoga bagus sambarannya. Jika tarik cai na gini. Si Amang teh sieun valid. Wow. Tih heula mah teu kieu. Beak aku. Bakat ku hujan wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang. Salam sejahtera. Semoga kita semua di hari ini ada dalam keberkahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan di hari ini kita diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah saya sebagai Haji Udin, wah sangat meluas nih tanah saya. Alhamdulillah bentar lagi panen Haji Udin nih. 2 minggu deh Maya. 2 minggu deh, tapi untuk hiburan daripada kita nunggu burung prit makanin padi, kita mancing dulu aja biar rada seger lah. Bener. Salam dari Bang Boncoy Oleng, jangan lupa di tap-tap layar, di like, di komen, di share, dan di Subrek. Ya. Nyebrang we ka ditu sah. Hese ka dieu mah da. Naon cenah? Tempat musuh lain. Kebelah mana kadinya ke mana?
Nges temuskan itu tuh. Hanapan awi. Sok. Anu ka ditu nu ka dieu lah. Sarua wae da. Sok. Nyaan imut euy. 4 bulan lebih guys tidak ke sini. Sangat beda tempatnya. Berubah drastis Ampun nega. I wanna take you back in time. All of our neighbors' twinkling lights. Aduh. All of our youthful eyes so bright. We'd never seen the sky so white. And I just want that winter feeling. Very merry, happy holiday. Close your eyes, I wish it never goes away. All of our loved ones, and no one without one. Very merry, happy holiday to you. Da-da-da-da-da. And sentiment heaven fills the air. Iya teh da ya pawangna ka dieu ya. Pawang laukna jadi sieun laukna ge ulah diusup. Cuaca. Goreng cuaca nabi. Kalau mur mah geus ti tadi cenah bojong. Urang di tadi jangan ke ditu mah. Pas ke nelpon teh. Nungguan lah meureunnya. Pas nepi ka imah, hujan di agensi itu bubar. Heeh. Nya ada ieu jabah hujan. Ada baik Ada anan oge di jabah wae. Heeh. Bulan penuh berkah teh nu kieu ya. Dikobul wae. Pulang.
If it in the falls, no